za sve od mene. I večeras čitamo zanimljive istorijske priče od Momčila Petrovića. Odabrala sam 5 priča. Nadam se da će vam se dopasti. Prva je Kralj Boema. Srbija je na prelazu iz 19. u 20. vijek svakako imala i veće glumce, ali je Ilija Stanojević bio najpopularniji. Ilija je rođen u Beogradu, ali se o njegovim roditeljima gotovo ništa ne zna. Dečak je rastao na ulici, a prema nekim zapisima u detinjstvu je počinio akt svetogrđa. Opljačkao je Dorćolsku pravoslavnu kapelu, prema drugim izvorima jevrejsku sinagogu, pa je zbog toga bio i osuđivan. Iako je u zrelom dobu Ilija Stanojević bio spreman na svakakvu šalu, ljudio se kad bi mu neko pomenuo taj greh iz rane mladosti. Kao mladić kretao se u društvu kafanskih muzičara i pevačica i opasnih kockara i u svet glume ušao je u kafani kao recitator i pevač na zanatlijskim zabavama i lumperajkama. U 20. godini postao je član hora Narodnog pozorišta, a 2 godine kasnije seli se u pozorište u Novom Sadu, gde počinje da glumi. Za glumu su ga preporučivale, piše Milan Stojmirović, 3 važne stvari: lep stas, lep hod i veoma izrazita glava. Ilija Stanojević jedan je od prvih Srba koji se podvrgao plastičnoj hirurgiji. Imao je 2 velika mladeža na nosu koja su ga ružila, pa je u pozorištu dobijao samo uloge sluga i paževa. Onaj veći, koji je bio veliki kao rog, uklonio mu je operacijom čuveni zemunski hirurg Subotić, pa je posle toga, kako je sam govorio, postao primamljiva persona. O njegovoj fizičkoj snazi ispredane su legende koje je on vešto održavao. Često je u prepunoj kafani umeo da rukom savije metalnu slavinu sifona za sodu ili da zubima otkine grlić flaše. Nije se ustručavao ni da pokaže svoju ljubav prema alkoholu. Tako je u zagrebačkoj gradskoj kafani popio tačno 50 krigli piva na zaprepaštenje kafanskih gostiju, kelnera i lekara. A jednog leta odseo je u smederevskom hotelu Lav i sa lokalnim boemima priredio pijanku koja je trajala 40 dana i 40 noći. Uprkos takvom raspusnom životu, Ilija Stanojević, od milja nazvan Čičav Ilija, ostvario je maestralne uloge Galče u Ivkovoj Slavi, Jovančeta u Nušićevom putu oko sveta, Sterijinog Kirjanje, Mitketa u Koštani i sam je pisao pozorišne komade, a mesto u istoriji naše kulture obezbedio i kao prvi srpski filmski reditelj. Njegov film Život i dela besmrtnog vožda Karađorđa nastao je samo 14 godina pošto su braća Lumière u Parizu prikazala svoje prve pogrebne slike. Osim što je film režirao, Stanojević je tumačio i 2 lika, turskog pašu i Karađorđevog kuma i ubicu Vujicu Vulićevića. Umro je u leto 1930. godine. U testamentu
nemam ni nepokretnog imanja. Moja imovina sastoji se iz pokretnih stvari, u šta ubrajem svoje literarne, književne tvorevine i tantijeme koje mi one donose. Rudolf Valentino iz Sivca. Kod nas je glumac Svetislav Ivan Petrović iz političkih razloga posle Drugog svjetskog rata gurnut u zaborav, ali u svoje vreme uživao je ogromnu popularnost. S razlogom bio je lep kao bog, talentovan i za pevanje, svirao je violinu i bavio se sportom. Kao plivač učestvovao je na olimpijskim igrama u Stokholmu 1912. godine. Rodio se u Novom Sadu. Njegov otac Mladen bio je krojač iz Sivca kraj Sombora. U Budimpešti je diplomirao na Politehničkoj akademiji, a u Beču mu je 1919. mađarski reditelj Mihalj Kertész dao prvu filmsku ulogu. Snimili su zajedno 3 filma, a onda je svako otišao svojim putem. Kertész u SAD, gde je pod imenom Michael Curtiz snimio filmove Casablanca i Mladić s trupom i mnoge druge hollywoodske klasike. A Svetislav je stekao međunarodni ugled u francuskim filmovima Gola žena i Sirena Morgana režisera Leonsa Perea i Čarobnjaku i Allahovom vrtu hollywoodskog reditelja Rexa Ingrama. Na prelazu uz bučno razdoblje jedan je do najdraženijih evropskih glumaca i potencijalna zamena za preminulog Rudolfa Valentina, visok, markantan, lepog lica i sonornog glasa, bio je idealan tumač aristokratskih likova, plemića, oficira, sveštenika i fatalnih ljubavnika, koje je predstavljao sa slovenskim šarmom, zabeleži u časopisu Kinoteka Aleksandar Saša Erdeljanović. U to vreme, 1928. godine, iz Nice je doputovao Jugoslaviju, a izazvao neviđenu euforiju. Sa svih strana Beograda, kao rečna bujica, jurile su beogradske devojke da vide Svetislava Petrovića, gajeći u duši potajnu nadu da će se bar jedan njegov vatreni pogled zadržati na njima, na njihovim nakarminisanim usnicama, zaljubljenim očima. Novinari, okupljeni u jednom salonu, čekali su Svetislava Petrovića da siđe iz svojih odaja, gde je toga momenta posvećivao sve svoje vreme na toaletu, kupanje, masažu, nežnu gimnastiku. Oduševljena gomila zamalo što ga nije zadavila svojim nadiranjem. Izgledalo je kao da u nastupu ljubavi želi da ga linčuje. Neki izvori tvrde da je Petrovića u Beogradu dočekalo 30.000 obožavatelja, a u audijenciju ga je primio i kralj Aleksandar Karađorđević, dodelivši mu orden Svetog Save prvog stepena za doprinos popularizacije filmske umetnosti. Iz prestonice je glumac autom otputovao u Novi Sad, gde mu je takođe priređen veličanstven doček, a odatle u Sivac da vidi očeve roditelje. Opis posete Somboru dugujemo u portalu Ravnoplov Milana Stepanovića. U pratnji svog oca Mladena oko 18 časova Petrović je krenuo za Sombor, gde ga je na nekoliko kilometara ispred ulaza u grad sačekao velik broj elegantnih somborskih dama, koje su njegov automobil zasule cvećem. Ogromna masa od
više hiljada somboraca, među kojima su bile na stotine srednjoškolki, kao i mnoštvo devojaka i mladih, ali i sredovečnih dama. Čekala ga je na glavnoj ulici, gde je Petrović stigao oko 19 časova. Višesatne ovacije somborki, koje su prosto zarobile slavnog glumca, trajale su do kasno u noć. Od oduševljene vriske, cike i dozivanja središte grada bukvalno je odzvanjalo duže od 2 časa. Petrović je strpljivo potpisivao stotine svojih fotografija i lisečaka iz novina. Uvek se potpisivao ćirilicom, pa i kada je delio autograme svojim obožavateljima na zapadu. A kada je konačno gužva oko njega malo splasnula, mogao je da ode u novosagrađen somborski sogolski dom, u kome su ovdašnji sokoli njemu u čast priredili tombolu. U slovenski šarm koji je Svetislava Ivana Petrovića učinio zvezdom, išao je nažalost i neotklonjiv slovenski akcenat, pa je glumac Hollywood zamenio Berlinom. U Nemačkoj je do Drugog svjetskog rata sa velikim uspehom igrao skoro 40 filmova, između ostalog i u jednom propagandnom kojim je opravdana nemačka okupacija Poljske. To i činjenica da je posle rata, koji je proveo u Mađarskoj, radio kao spiker srpsko-hrvatskog programa radija Slobodna Evropa, sredstvu antikomunističke propagande, učinili su ga nepoželjnim u socijalističkoj Jugoslaviji. Poslednju veliku ulogu imao je 1958. u liftu za gubilište Luja Mala. Umro je u Minhenu 4 godine kasnije. Blud u kafani. Nikola Hristić, gradonačelnik Beograda sredinom 19. veka, ograničio je 1860. godine radno vreme kafana do 11 sati uveče, a kafedžije je obavezao da svako veče upale fenjer pred svojom radnjom. Pre njega još, osjetivši potrebu da i tu oblast javnog života vasta povezanu s kafanama uredi zakonom, knez Miloš Obrenović naredio je da se sve prostitutke podave. U knjaževskom aktu pisalo je crno na belo da se te nesrećnice dave bacanjem u Savu. Istu kaznu odrezao je i podvodačicama, takozvanim bezama. Tako su stradale mnoge Vlahinje, Grkinje, Ciganke, Jevrejke, Levandinke, a nema podataka da su se Srpkinje tada bavile najstarijim zanatom. Ovo naravno nije sprečilo nered i prostituciju u kafanama. Od davljenja u Savi brzo se odustalo, a prešlo se na novčane globe, bičevanje i izgon iz grada. Prvi dokumenti o prostituciji u Beogradu potiču iz 19. veka. Za razliku od kafe koja je došla sa istoka, prostitutke su nam došle sa suprotne strane, iz Austrije. Prvi kupleraji otvoreni su u Zemunu, u Ribarskoj ulici, a kad je ovaj zanat prenet u Beograd, sedište mu je bilo u Savamali, zarad lađara i na Dorčelu za građanstvom. Ovde su bordeli bili grupisani u Vidinskoj ulici, današnje Đorđa Vašingtona i Dušanova, koja
spominjanje, a ako su baš morali, govorili su s oproštenjem Vidinska ulica. Cena za klasičnu uslugu prostitutke kretala se od 5 do 15 groša. Poređenja radi, za 1 groš moglo se kupiti litar rakije ili 10 jaja ili pile ili nešto više od kilograma brašna. Prema nekim statistikama, na kraju 19. veka u Beogradu je bilo 130 zvaničnih prostitutki. Uz blud išle su i venerične bolesti, pa je vlast zaključila da je jedini način da se one suzbiju stavljanje prostitucije pod lekarsku kontrolu. Ministarstvo unutrašnjih dela 10. decembra 1871. godine stoga je uputilo svim nižim organima vlasti akt pod naslovom Javni rad bluda i bludionica, kojim je ovo pitanje regulisano. Legalizacija je prodavačice ljubavi obavezivala na redovne zdravstvene kontrole, pa je godinama sastavni deo beogradskog folklora predstavljala scena koja se ponavljala svakog utorka i petka. Kolona upadljivo našminkanih dama u kitnjastim toaletama u pratnji žandarma odlazi na lekarski pregled, a glave drže visoko i ne obraćaju pažnju na pogrde koje im dobacuju ispravne građanke. Legalna prostitucija je ukinuta u vreme šestojanuarske diktature 1929. godine aktom predsjednika vlade generala Petra Živkovića, za kojeg se uzgred rečeno znalo da je homoseksualac. A kad smo već kod toga, pomenimo da su Turci muške prostitutke zvali Ačuvan ili Ćojlen, to jest milosnik. Za ovakve usluge Srbi su skovali izraz pantelizam po nekom Panteliji Vukadinoviću, koji je nalazio i podvodio mlade muškarce. Bilo je naravno i dalje prostitucije i na crno. Nju je suzbijala policija, a uprava grada potrudila se sa svoje strane da suzi prostor za izvrdavanje zakona. Aktom držanje ženskinja u stanu propisano je: ko hoće stalno da drži ženskinje u stanu mlađe od 30 godina mora za to imati odobrenje Odeljenja javne bezbednosti uprave grada. Ovo odobrenje će se izdavati samo bračnim parovima i ženskinju dobrog vladanja, nikako neženjenim ili udovicama. Nušić u svom spisu o kafanama pominje i jednu ispod Kalemegdana sa savske strane. Prvo se zvala Deligrad, docnije Podrinje, a zatim Milojevića kafana. U svoje doba kaže da je kafana važila kao najzgodniji sastanak ljubavnih parova. Naši su Beograđani radi takvih sastanaka najradije prelazili u Zemun, ali kad bi ispustili lađu da ne bi gubili vreme, svratili bi kod Podrinja i uzimali sobu na dan, a ne bi se ni pun sat bavili u njoj. To je u početku bivalo možda i slučajno, a zatim je to postala redovna stvar, te je kafana stekla taj renome. Kako su Ćevapčići osvojili Beograd? Iako islam zabranjuje alkohol, janičari su u kafanama u Beogradu, koje su oni držali uz kafu, služili i vino, a u Savamali i okolnim ulicama u kafanama je već 1826. godine bilo alkoholnih pića.
Knez Miloš 1838. godine u zabranu igranja karata, pijančenja i larmanja u mehanama i kafanama morao da donese i zabranu služenja pića pijanim gostima. Samo 3 decenije kasnije kafane će postati mesta gde se jede. Tako se na uglu Knez Mihajlove i Vuka Karadžića, danas je tu Akademija nauka i umetnosti, nalazila kafana Rusija, ali je pod tim imenom niko nije znao. Ona se, kaže Nušić, zvala po gazdi Jamandija i bila je znamenita za svoje neobično jeftine kujne, tako da se tu hranila sva sirotinja univerzitetska, kao i mladi trgovački pomoćnici iz čaršije. Najčešće su ovakve kafane namenjene siromašnijoj klijenteli. Na jelovniku imale narodna jela, papazjaniju, čorbast pastur sa suvim svinjskim rebrima, klot gulaš ili svinjski i pileći pilav. Obavezan inventar većih kafana činili su klasični kasapski panjevi na kojima se sekirom komadalo pečeno prase i jagnje, velike i pocrnele tepsije za krčkanje škembića i čađavi tiganji u kojima su se u crnoj masti na ulici pržile mekike. Branislavu Nušiću dugujemo i pouzdane podatke o tome kako su ćevapčići ušli u beogradske kafane. Tamo gde se danas nalazi park na Studentskom trgu, nekada je bila velika pijaca, a oko nje načičkane kafane. Između ostalog i Rajić, lokal u prizemlju nekakve kućerine sa velikom limenom tablom na kojoj je dosta verno bio namalan Tanasko Rajić, pored topa. Kafana Rajić nije se u početku razlikovala od drugih. U nju su navraćali kupci umorni od šetanja među teskama i prodavci kad im dodija stajanje pored robe. Ali 60. godina 19. veka gazda Rajić, Leskovčanin, počeo je da pravi i prodaje ćevapčiće. Odmah su naišli na lep prijem, a kafana je izašla na dobar glas. Ubrzo su oko pijace nikli i druge ćevapčinice, a koliko je to bio unosan posao i kakva je potražnja za ćevapčićima bila, svedoči podatak da je izvesni Živko Ćevapčija posao toliko razvio da je od zarađenih para sazidao crkvu u svome rodnome mestu. Ovaj specijalitet od mlevenog mesa zadržao je popularnost do današnjih dana, ali vratimo se Nušiću i njegovom spisu nastalom 30. godina prošlog veka. Gore od Maribora, gde je nekad bilo meze samo mala crvena rotkvica, pa sve dole do Đevđelije, gde je carovala kao meze pastrma od kozetine, i otud od Jadrelana, gde su gospodarile kao meze maslinke i sušene sarage. Pa sve do timočkih strana, gde se kačkavalj mezetio u svako piće. Zagospodarili su danas ćevapčići i postali narodno mese podjednako drago svima Srbima, Hrvatima i Slovencima. I kao što se nekada govorilo, gde je slava, tu je i Srbin, tako bi se danas slobodno moglo reći. Gde su ćevapčići, tu su Jugosloveni. Upisan na karti meseca.
ostao je u Evropi. Spiridon i Crnogorci nisu se mnogo voleli. Na Cedinju su mu se rugali zbog lošeg znanja jezika, a on će njih u knjizi Crna Gora i Crnogorci prikazati kao priglupe operetske junake. Kao specijalni izveštač Vine Allgemeine Zeitunga 1880. putuje u Albaniju i završava u turskom zatvoru. A kad se posle 2 meseca našao na slobodi, prešao je u pravoslavlje, iako je i pre i posle toga vatreno istupao protiv svih crkava i sveštenstva. Oženio se ćerkom jednog apotekara, a venčani list je falsifikovao da bi pokrio datum rođenja predbračnog sina, koji se zove Spiridon. Objavljuje nekoliko vrlo zapaženih radova o ulozi torpeda u ratu, a od 1887. do 1890. bio je vojni zaslanik Srbije i kneza Milana u Beču. U to vreme napisao je knjige Srbija i Srbi, Makedonija i Stara Srbija i Istina o Makedoniji, a srpska vlada šalje ga za izaslanika u Berlin, gde mu se rodila ćerka Dragica. Ne zna se tačno kada, postao je austrijski agent. Posle neuspešnog mešetarenja na srpskoj političkoj sceni seli se u Sloveniju. Tamo piše pozorišne komade, a onda prelazi na Jadransko ostrvo Mali Lošinj i podiže privatnu astronomsku observatoriju. Izradio je kartu Marsa, a jedan krater na mesecu danas se zove Leo Brenner, po Gobčevićevom pseudonimu pod kojim je bio poznat u krugovima astronoma. Izvesno vreme boravio i u SAD, gde je komponovao 2 opere, a posle Prvog svjetskog rata vratio se u